ro ya utrai. Ko hemen ko para bai ha utrai Jesus Christ. Ngila poi ya kasngi kaba arpo jong ka jimpen kre jong inaga benda kasngi borom Pentecost. But hakini kisngi baro ngidang puson jilliu ban snawutu ya umen siyam bakoi. Bangilas snawutu ba ulong u person, ngilas snawutu ulong nong yarap, ngilas snawutu ulong nong ikay, ngilas snawutu ulong ka nong ay bor, nong ay buit. But ngilas snawutu badai uparalok bajan jong ibarobor. But ngis tambal snawutu kalam umen siyam bakoi ngimla ban im ya ka jingim krustan. Ban penpura ban penjanai ya ka jingkot ka jengu ble jengu jisu ngidon kam ya ka jingyarap jengu mensiem bakui bade umensiam bakui du trekam ude umensiam bakui du pinya jan yangi badu jisu bade umensiam bakui du pinya jan yangi bad uble upa bade umensiam bakui upelong kawe yangi ha ka balang ha ka jingit ha ka pidiang ya ka sakramen baro but ngakarmen bait pinangkam syai syushu minin kas ngingila puson syapang hindriu tiliki pop ki bangile persya ya umen siyam bakuit ladadon mano na pedeng jombi bambat ngabha sanang lait pai bia sanang puson bha kini ki long ki ba kongsan ha ka jingim ka jongi kini ki long ki ba kongsan banyada yangi na ka banum ngop ha ka no ka jingjot uji suruh shimkwa bangin ngop ha ka jingjot ha ka no ka dur born sin ki briu ki em ya ka jingim klamdas ngautu ya ka ni ladapis ngautu nadu minno pibaro pinjin dala kala ka bamot ba pinjin dala kam yid ya utrai ba pindulong kam riu belairu ko himen ko para ngireben ngautu katong jongi kampat kudhang ni ka jingyai linti jongi kadeben poisha bane nagadaga daw mensiam bakod yarap yangi ban kenjo ya ka bening man kapo to klem ka jingyarabo mensiam bakod nginem la satya ban poi shabani mintagasgi ngako ban yalam yepi sha ka kam jongi apostol kabasan kindai kam jongi apostol kabasan kindai snaba u Petrus ula om haka bale sya mapi badu tengah jompi pi yasu buit lang ban tenju ya umensium jengutrai ki beriu ki balatap yawu tengah jompi ki don menda kumne hajingkang but kin ba sa iya piru u Petrus ula om haka bale sya mapi Badutanga jompi piyasu buit lang ban tenju ya umensium jengutrai kiberiu kibalatap ya utanga jompi kidon menda komne ha jingkang batkin ba sa iya piru ko himen ko pada lese kane ka kandin ka penting yapi lese kane ka kandin ka penkendit yapi kekeren siapang ke jingiam uno ubriu kano kabriu bayang persya ya umensiam bakuit batok hakamat umensiam bakuit kinumla satya banyo ya ka jingim bam cikut hangne kaktino balai kakadaw siapang ke jingiam utenga ulayap namar ulatok ya umensiam bakuit katengaro kan bud ya kane kaju kalenti namar ba makaru kalaya su buit kalaya yasu buit lamban tinju ya umensiam hangne don artili ki pop kartili ki jingle artili ki pop kaba ki buriu ki le persya ya umensiam bakut minindro ngala karan syapang kini ki pop baro minda nambatai shushu hake jingjia jung ki buriu kam dame hako por jung ke jingim jung ki kristan baningko pidebens kavutu kane kalong ka por umensiam bakuit ula trebor baha ke jingim beriu nagatagadang ipule kiwei ki jakaro haba ki apostol kile ailendi ki beriu kila wan ban pintia yaki
bapang bad yano ya haba kila ya kendu ya keserniu jong ya apostol keleo jingkoi hadu kata ke bor bad ke jimpen sele kala traikam ha ke balang baningkong ha pedengi kristan baningkong te haba u petrus la keli bale pilatok Peit omde Petrus ula penya Henry namar ka jimbam ya de bado mensiam bakoi namar ka jimbam kongo ya mensiam bakoi namar ka jimbam buram ya mensiam bakoi baro arngod kine kishikurim kilayap kabamot kiye kita ki jingle chonki lese katkum ka jimpe chonki kim shimlale pala tiye ladangi pule ya kene ka binda baro jong kene ka jimpule kilale ayu kiladon ka jingmut Kiladon ke jimut ban yarab ya kabalang. Don ma napden jongi ba bon mut ni don ke jimut ban yarab ya kabalang. Ni pelur ya ka por jongi naga benda kabalang. Ni wansh jingya seng ni wansh ka mas ba kuit ni wansh ka sakrament but ni shimenda lang ya ka jingduai ka ba pelong da kabalang. Henry shalended Jonki ne ki jingle jongi. Shalinda jonkene ke jingru bele baro. Ngi don ki jing tumu kabasini. Kaktinu bele ka on ngemla ban buri ye na kamatu mensim bakui. Dan bon ki beri ki perkat o lada upada rumpat tip kamlele. Lada ramba balang umpat tip kamlele. Lada katunga kam tip kamlele. Lada utunga tip kamlele. Lada kimi kipa kim tip kamlele. Don bon ki beriu ki buri ya ki jingle basinio chonki hakamat ki beriu hoit pilaban buri nakamat ki beriu bonsi. Pilaban le bon jait ki pop Henry pilaban long ki beriu badon burom hakamat ki paiba. Henry ka tinu bele ka ang hakamat o mensiam bakoy pimla baniyay daka burom. Hakamat o mensiam bakoy pingat haka jinjar lada pilong ki beriu batok ya mensiam bakoy hangne artili ki pop kila yasupuit lang percaya no percaya mensiam bakoy kila syong haka jinja haka kamera jongki haka permit bat kila ya keren ngin lekum ne om don mano bayos ngo Henry don ki syait ong ki jingkeren kana habangi mod ban les new eye wat ye ki kinro jong ki ying jongi ki don ki skor wat ye ki kinro jong ki ying jongi ki don ki skor namar bale u mensiam bakoi udon hamal ki jaka dese pi perka pidang syong jingai pidon haka jaka bakenja om don ki jing don jeng ki beri mano bala badiusngo hangta mano badon u mensiam bakoi dodon haba Ananias bad sapira kila yarai ban ya subit lang bantok ya kabalang haka kamera jongki mano bayoi u mensiam bakoi Piki kon samla, lese don ki por pila le ye ki kam ki auria ki jing siniu pi perkat om don bayoi lese haka jing jar jong ka kamera jompi haka jing long marwe jompi lese pidang peit bun ki jing ceklia haka mobile phone jompi pi perkat om don bayoi Henry mano bayoi yakene ude umensiam bakui lese pi kum uppa jong ki ingasem haka jing le jompi Pidang syakala yala katanga jombi om don batti pi perkat hakama katanga jombi pilong bahok Henry pidon shalindat ya ki kam ki bam biam mano bayoi umen siam bakui pinum laban yasubuit lang persyaya umen siam bakui pinum laban tinju ya umen siam bakui lesengi tinju hakane kador bon girukam haka jingim chongi ngikran kana haka jingkran kana ngi long bariu balai bakui Henry shalindat ngidon bon gi kam auria kam basiniu kabangi buri umen siam bakui udang yoi bad habangi lekom kini ki kam ngidang iem persya ya ka jinglong saki jongi ka jingkot jonga ba jompi kalong namar bangi long kristan ngide balong ki saki
Haka karan ka kana, haka jingiem jongi. Haying ka sem jongi ngide belong ka saki, haka balang ngide belong ka saki, haka imlang salang ngide belong ka saki. Habangi saki lamler ngidang yale persya ya umin siam bakuit. Katkom ka jimbatay. Nangda kay ka jingkot jong kiniki bryuk, kinum iyo beneng. Kane hangni habagi ka kila kelon iya kabamod, Kim shimla yo kinjo ya ka beneng namar ka jinglay jongki ka jingyam hangne kalong kila du jingim bam jukut kino ki brio kitok tentang ngalaban nong yepi ko himmen ko para habayade bat ka jingkan she balang kabayade bat ka kaukam kabayade bat ka jing sinyang ngidon gi binda kumne habangi it palat ya ka pisa ngi kilalong ki brio batu batok Don bon ke beriru hakane ke juk kabam minta wat kablase kalaballo na kaliang jongi nonggit kam kishim na ka benda jong ka balang na ka benda yalade kini baro ke kentup hanne ladang ilong ke beriu batu batok hakano ka dur na ka jingkui jong ka balang kabayade bat ka spa ka peu kabayade bat ka jing shikri jongi kabayade bat ka jinglong saki jongi ngi haban sumar pha ngidang tinju ya umen siam bakui ngidang ya subut lang persya ya umen siam ladapi kumshi kurim pidal le kum kinigi kam sumar bha baro kata ke ingasem kadon ke jingkata habangi le kum kinigi kam kaktinu bele ka penshai shai kada namar bale ko himmen ko paranga penshai ya pigane ka jingang no jonga baro ba pi baro pide ben poisha bene omde ben sakut hakaparte Shisin bangi long Kristen, shisin bangi rio baptisma, katong jungi kalong ka bening, omde aka jimsama ba shi porar po jongane ka parte. Bunsin ngimpat pepang ya kane. Bunsin ngi perkatang ka jingsama ba jong ka parte bam gadi kaspa ka pe nam ka burong. Kato kalaban pin biang yepi, kato kalaban pin kun yepi omla. Nakata ka daw ay kane ka jingi kai ka wanshapi. Haka jimpen kerja ni naga benda ka jimpen sule jong men siam bakuit haka sngi borom pentekos kanang yarap yengi banang pen kui shushu hoi pemlaban playa ki pop plaha ka matu ble plaha uble kumba ong upa bakuit Francis haba yolad sa late pla hawulinto minda pen kui dia lade kumbala bata ya kabala kumbala bata ya ka CCC jingi kai jongga balang Catholic ka bata hangi kumno inle habang imdon lajuban plapop ngaladep ay kaway ka jingi kai shuwa ka ne syapang ka kato ngilaban plapop na ying kito gimambat ngap pilaban ngapro kita ki jingi kai baro kabadon ha ka ne ka Holy Redeemer Universe Center channel pilaban paid kito gimambat subscribe tapin sayo ba load baro ki jingi kai ka bangidang ay ublayun sa karko yapi ko himen ko para wat nam ting nganum kran shu nganum kran kumne man penting yapi ka kran kumne ba pindup kindik bendrio ba pindup wanjan badutrai ba pindup stang ban idia utrai ba pindup long bajanai kani kadege jingang nod janga utrayun karko unangis ne yapi baro unangai bori pi baro kotrai jisu karko kardo yaki yangi baro karko kardo yangi hakane ka jimpen kare nakabenda ka sngi borom pentekos Komen siam bakuit penshai shushu yangi pangindup ngautu ya ka jingdona ka jimbakala jongi ka bangile hadu kene ka kelip ma pangindup stang im temai da ka jingyara bat ka bor jame ublei badon bor baroin karku yepi uppa badukon badomen siam bakuit amen